spirit esi-negative. Usandile sibekuma kakhuluma lana besimthatha kancane makathi lena i-spiritual attack bazalwane. Asikuqondi izinto eziningi ukuthi sisuke si-attack umoya. So mina ngithi today let's change our mind. Uthi uNkulunkulu uyabona abakhuluma bathi mawubekithi lo mqondo waba kuKristu. Owathi yena isimo esiphezulu kodwa wathola. Ngithi mina lo mqondo awubekithi namhlanje ukuthi sizogosipha from today. But sizogosipha positive, sizomconfuse uSathane. It's about time sekele udlala noSathane and sometimes sinenza famous. We do things sithi no, you know what, bengihlabelela mina ngiyihlabeleli sasezayoni ngiwiso Sathane. Uwe ngoba ungalunganga amazi kumele ukuthi uqonde ingakho ngithi mina ngiba offended kakhulu ukuthi ihlabeleli bani kuyifanisa kakhulu uSathane bathi yazi uSathane lokuhlabeleli isikhulu siyakuvuma lokho bazalwane. Kodwa umuntu ohlabelelayo umuntu ogcwalisiwe emoyeni. Umuntu nje makuthiwa uyahlabelela bazalwane ugcwalisiwe kakhulu emoyeni ngoba usuka khuluma ngemfihlakalo kaBankulunkulu. Yingakho ngithi mina wonke sikwenzayo kumele siqonde masithi thina siyama-Christian kusho ukuthi thina si-align noNkulunkulu. Uma ngabe uNkulunkulu uthi uzoba nezifo ezingalapheki, i-question ukuthi uma uyi-Christian usindisiwe wenzani wena ngalokho? Sesikhona isifo so thina we have the power bazalwane. Mina ngikushoyo ukuthi thina sithi the spirit of gossip. Nje i-spirit se-gossip siyasitshintsha namhlanje we are going to gossip about ukuthi kunama-project ayenziwayo bazalwane of which ukuthi mina I fail to understand abazalwane abanga-attend lezi. I really fail to understand. Ngamele ukuthi bangi-explainele ukuthi sibuyele ezwini sithi ngokuswela kolwazi sho ukuthi abanga-attend lezi zinto bagubhile. We need to tell them ba-understand ukuthi bagubhile because i-concern izoba ukuthi funeka uqale u-explain ukuthi yokuyoni na or yekhora or eyani. Funeka siqale si-explain before umuntu azo-understand ukuthi thina sithi sifuna ukufaka i-information ukuthi i-AIDS ikhona. I-AIDS iyabulala, ama-behavior wethu akhona and but beyond ekutheni ukuthi sizoyi-worship ukuthi iyabulala kuphela. Thina uma seyifikile siya kuJehova sithi bakuthe mina ngeke ngife. Uthe wena ku-126 yena kuthena wamenza umuntu ngomfanekiso wakho ukuthabulise. Thina sizobusa on top of the sifo bazalwane. Instead of gossiping ngale sifo sithini thina sizosibheka isikhathi ukuthi siye entabeni sisitshele ukuthi lena yenzeki bazalwane because into esibhekayo bazalwane nazi thina ezayoni. Mina proud ukuthi ngimesona ngithi kunawami ama-businesses engakanani. If when you are going to look at ukuthi ubheke material things, trust me, mina uNkulunkulu ngithembile ngama-vision angiphiwe. So it's about time ukuthi sibuyele uyoqamela edwaleni. If ukhona indoda eyathi mayilele yaqamela edwaleni, idwaleni nguKristu. I-vision batabasha we need ukuthi sibe generation eqonda i-vision yayo ukuthi yini. If uNkulunkulu uthumeza yona ukuthi uzosenzela umehluko, understand leyo nto leyo. Understand ukuthi uphathisiwe and